Lotinikela aphathe nguye. Uyamnqobela tithanya. Hallelujah. Ngicela kubingelela abafundisi labakhona phakathi kwethu naboma ngemfundisi. Ibingelele bobabe bomkhulu, bogogo nabomake. Ibingelele lushalonke. Ibese kubingelela na Sunday school egameni likaJesu. Hallelujah. Jesus. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, angibonge ukudonga lapha kwenu. Kodwa ngibona ukuthi Jesu wazisa. Ngiyakwati kwelivi laNkulunkulu. Ngimkhonde yena aNkulunkulu ayedwane. Hallelujah. Ngiwakamethiso ke bazalwane ngilaba kangathi ngiyindodza lekholwa kuJesu lesinzisiwe yaphenduka. Ngiyamesaba uNkulunkulu. Timiso takhe tonke ngiyalangatelela kutenda tonke. Hallelujah. Ngithanda ukubonga nje bazalwane ukuthi nginesiqiniseko salento lengihamba nayo ngoba ngiyababona labadzala bethu bakhona. Hallelujah. Angivamisi kuyithemba into yabantwana kakhulu. Yebo bakhona abantwana bayakholwa but uma bathola babudwane kude abantu abadzala labakhuluma lento ngivamise ukungayikholwa kahle lento. Kodwa uma kunebantu abadzala esebakhulile ngiyayikholwa lento yaJesu ukuthi ngempela ikhona. Hallelujah. Asengibingelele ntalukade tala ekhaya egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah bogogo. Asengibingelele bomkhulu egameni likaJesu. Hallelujah. Ngimile bomkhulu nanibogogo kungenxa ukuthi nini nikhona. Hallelujah. Ngiyasaba mne bazalwane uma nawabuka emuva la ngichamuka khona bonke bangani bami bantu labadzala kimi. Bonke babemlangeni bonke bangani bami lenginabo bantu labadzala sebasetimpeshenini ngijwayelana nebantu labanjalo nje. Yini indzaba bazalwane ukuthi umuntu omdzala bazalwane uyalikhuluma liqiniso. Hallelujah. Kungako ke nasekukholweni nginale evidence ukuthi uma kunebantu labadzala bathi bayakholwa bahamba la endleleni yokukholwa ngiyaqiniseka ukuthi ikhona lento yaJesu. Hallelujah. Kunalomnye babe ngisasebenza esikolweni laphana wakanyalunga. Uma nobabe ngifika laphana saphambana kakhulu bazalwane, siphambaniswa indzaba yokusebenza. Ngichamuka laba bemlangeni lokusebenza ukuthi nakushaya isikhathi ukuthi nyalo sesiyabuka ufuna ngihlale angikujwayeli. Ngifuna usayishaya ngithathe masakami ngihambe ngiye ekhaya. Manje yena abe naloko ukuthi sisebasebenzele emediso kunetinto. Kale angathi ukuthi umuntu omdzala kunento la instillako kimi la ngifundisa yona. Hallelujah. Lo mnyaka ke bazalwane ngaphatha isikolo sonke isikolo ngasiphatha. Akekho HOD yonke SMT ayikho kufika iNational from Joburg. Uma ifika iNational ifuna tintho tala esikolweni. Ebazalwane
ngathi khipha letinto kwangathi ngingiprincipal ngathi khipha bambuta bathi uyini wena ngathi I'm the clerk bathi siyakusaluta the way letinto lotati ngakhona futhi kuthi bazalana kunye even exam nakuthiwa nje urani exam yaka 12 bengaqalela yona phansi kuze kuyophuma nayo ukuthi liphepha lilandwa njani livulwa njani kwenteke njani ngambonga lo baba ukuthi bengifika ngihlupha kanti kunento la ifakako kimi haleluya asifundeni lithi bazalwane egameni lika Jesu encwadzini ya 1 Petro chapter number 5 sifunda nje amavesi lamane siqale ku verse number 6 sigcine ku verse number 9 selomunye nje bazalwane ngangifundisa ngifunze incwadi yemisebenzi yabapostoli chapter number 5 angifunzele nje livesi linye livesi la 3 egameni lika Jesu 1 Peter chapter number 5 verse 6 7 8 and 9 Telo moya hoyingwele phezu baba thwana bakho fuso wakho umsebenzi libachazwe kama lakho udawufunda livi lakho Nkosi lelo kuphila kithi lingemandla Nkosi liyasilanza babekudukweni kwethu khuluma ngalo umuntu lekaNkulunkulu namhlemini egameni lika Jesu usisinzise babe kulokubi ngenxa babe yelizwi lakho egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu nangamandla Nkosi kaMongcwele baba wethu omuhle nalo wethembekile mana njalo Nkosi kwelihle igama lika Jesu Kristu kumela izwi lakho Nkosi namhlemini ngegama lika Jesu manje kuze kwephakathe amen Petro wekuqala chapter 5 verse number 6 ngakho ke dithobeni ngephansi kwesandla lesinemandla saNkulunkulu ngakho ke dithobeni ngaphansi kwesandla lesinemandla aNkulunkulu uma sisinziswa simukelwa kule kingdom yaNkulunkulu simukelwa kule sibaya sasezulwini saJesu uthi manje nombhali asibeseke siyathichoba la ngaphansi kwalesandla ngoba sesiphumile esandleni salomubi sesisesandleni saNkulunkulu kunaloko asibeseke siyathichoba qhubeka kuze atephakamisa ngesikhathi lesifanele uma ke sesithobile la ngaphansi kwalesandla yena uNkulunkulu naJesu namoya ogcwele ubeseke uyasiphakamisa usiphakamisa ngesikhathi lesifanele haleluya qhubeka lahlelani kuye konke kukhathateka kwenu thathani ke letinkinga nekukhathateka nemawari nako konke nibeseni kulahlela kuye ningakubeki kulahleni haleluya kulahla bazalwane uma nje ngilahla angivami kuyibuka lento nangilahla uvele nje so ulahlile njalo uthi kuwele noma kuwe ngala noma kuwe ngala ngeke ukwadi ngoba wena njani ulahlile kodwa uma sitawubeka sitawubuya sitokufuna futhi ngoba yena uyanikhathalela uma ke selahlile ungendeka uthola ukuthi ngothola imali leningi ngemgugu ulahla ugugu uthi ungawulahla ugugu ulahlela kuJesu abese yena uyakukhathalela ngoba lo mgugu uthembi bokuphilisa kodwa ngeke ukuthi ulahlele kuye abese yena uyakukhathalela futhi zithani nilinze hayi zithani
nibe seniyalinza. Ngoluphi singisi? 1 Peter 5 verse number 8. Salo 8. Stay alert. Isifuna lapho beka lesingisi sakho phansi. Stay alert. Zithani nilinze. Ngifuna uyiveta kahle le nto stay alert. Uma stay alert uyabheka, uqaphele. Timo letingeta, titoenda njani, titokuphazamisa. Zithani nilinze. Sithaseni uSathane. Hallelujah. Tube Siyajamaza emkhathini wenu njengelibhubezi lelibhodlako. Sihamba la emkhathini wethu. Sifanana nelibhubezi lelijani lelibhodlako. Akusilo libhubezi, kodwa sifanana nelibhubezi lelijani lelibhodlako. Kungako uma sitawuzitha, silinze, uma sijamaze emkhathini wethu, sitawukhona uku-understand ukuthi nasi lesitha lesijamazayo. Ya Sifungatha lesingahle simite. sifuna ukumita bazalwane. Uma sifuna ukumita nje, inkinga yaso siyakwathi la sibuya khona, noma thine la siya khona. Sona sibuya khona sisayi, kodwa thine siya khona. Ngaloko ke siyajangaza, sifuna ukuthi singayi lapho. Kube Verse number 9. Melanani naso niqinile ekholweni. Melanani naso niqinile ekholweni. Ngeke wamelana naSathane ungakaqini ekukholweni. Hallelujah. Melanani naso niqinile ekukholweni. Kukholwa bazalwane ukuthi Jesu simemukele ukuthi abe inkosi nemsindzisi wetimpilo tethu. Njengoba sesimamukele siyathi ukuthi sesithindalifa tasekhaya ezulwini. Njengoba sesathi ukuthi sithindalifa tasezulwini, Sathane akafuni ukuthi sibe thindalifa tasezulwini. Njengoba Sathane akafuni ukuthi sibe thindalifa tasezulwini, kungako ngaso sonke isikhathi uyajangaza, ufuna ukusehlulekisa kuze uthi singatholakali sehlulekile. Asimele sizithe ekukholweni ukuze sitokhona kumelana naye. Hallelujah. Amen. Says Nathi kuthi dona leta tinhlupheko tiyabehlela nebazalwane benu labasemhlabeni wonke. kwathini ke lokubazalwane ukuthi lokhu kuvelelako bazalwane labakhona emhlabeni wonke kwena njani uyabavelela. Funza lo 5 ngale kumsebenzi wabapostoli, funze lo 3 la evale egameni lika Jesu. Verse number 3. Petro wathi kuyo, Ananias, umvumeleleni Sathane kuthi abuse inhliziyo yakho akwende uqale emanga kumoya logcwele ngekugodla ingxenye yale mali neyinzemo yalendzawo. Petro uthi kulendvodza le-Ananias, umvumeleleni Sathane ukuthi abuse impilo yakho, kuthi ugodle lenye ingxenye yale mali yale ndzawo yakho loyithengisile. Amen. Ngifuna ukukhuluma bazalwane namuhla kunasi sihloko lesithi ungamvumeli Sathane abuse impilo yakho. Hallelujah. Uma bazalwane sisindiswa besiseveni. Amen. Besiphila eveni bazalwane kwentiwa yonke into. Sabe sesiyamkhetha Jesu njengenkosi nemsindzisi wetimpilo tethu. Saphuma eveni sesila. Njengoba sila bazalwane kunemuntu lebekala. Ngisathane igama lakhe. Sathane uyayathi indzawo yasezulwini ukuthi inhle njani. Uyayathi iorder yasezulwini ukuthi inhle njani. Kodwa uma thine sesikholwa akafuni ukuthi siyele
kule njabulo layatiko yena ngoba yena vele sewalahlwa kodwa into layifunako ufuna ukuthi thine singafiki le kule ndzawo lasuka kuyo. Amen. Usifuna thine sila eveni njengoba yena sekaphoselwe eveni. Ngicela ukutshela ke bazalwane kuthi uma sowukholiwe utawuhlangabezana nato tonke letingqinamba uthi lo mbhali letinkinga letisehlelako tiyabehlela nalabanye bazalwane emhlabeni wonke. Haleluya. Why bazalwane letilingo tibehlele ukuthi Sathane emhlabeni wonke ukhona kanti uthi naNkulunkulu emhlabeni wonke ukhona. Haleluya. Uma umhlabelele ngithi mina ozinikela aphathwe nguye uyamnqobela izitha nya. Haleluya. Ngiyafisa bazalwane sive kahle lenzaba leko ukuthi Jesu uma afa esiphambanweni. Haleluya. Bekendela lokuthi sibe nalemvumo yekungena kuye endzaweni lengcwelengcwele. Haleluya. Ukuze kuthi bazalwane uma kukholwa kwethu sekukithi ngalo kukholwa kwethu sitawukhona kumelana naSathane simnqobe. Ufika ke ngetindlela letiningi lomuntu lo. Amen. Juno bazalwane ukuthi lo muntu lona bekabitwa ngokuthi ungubani? Bekubitwa ukuthi nguLucifer. Ingelozi lebe inemsebenzi lomkhulu. Uma ungafunda incwadi yaHezekiah chapter number 28 uqale kufunza kuverse 13 utamuva Sathane noma Lucifer ukuthi bekanjani la bekaphila khona. Lithi bekahamba emkhathini wematshe emarubi emasafira emlilo lokhadimulako angiko konke ezulwini kodwa kwabe sekungena into lekubitwa ukuthi pride. Yathina ingena ipride kuye wafuna ukuthi linganisa naNkulunkulu. Uma ufunda incwadi yaIsaya nangaphosisi chapter number 14 verse lika 12 umthola lapho sekaphakamisa ukuthi I will build my throne on the upper. Abantu singetulu betinganyethi ubhala ukuthi unabo ayabona baze babe 5. Kuyabonakala ukuthi unjani uyatiphakamisa. Haleluya. Umuntu lonjani lotiphakamisa. Lisikele iBhayibheli la. Ngobe ngakho ke asithobe. Uma bazalwane sithoba. Asithobe ukuthi ngithobela mfundisi babe mlameni babe mthiyane yethwana. Siyathobelana thina sonke. Amen. Uma ngithobela umntwana nami amncane naye ufuna angithobele. Leli bazalwane sithobelane ukuthi si understand into yinye ukuthi uma sesithi siyakholwa simamukele Kristu njengenkosi nemsindzisi wetimpilo tethu kufanele sehle sithobelane silalelane silulekane sisitane sente konke bazalwane. Kungabi nalotishaka ngathi mkhulu kunalomunye. Amen. Sisina sesithobile ke sibese siyakhumbula ukuthi singephansi kwesandla. Haleluya. Lesandla lesibazalwane ngilele sinemandla. Lesandla saNkulunkulu esinemandla siyakhona bazalwane ukusibamba sisisuse etintweni uNkulunkulu langatifuna sinyomule kuto yini ukuthi sandla lesinemandla. Athina labhala ngale kuzenzo lithi iBhayibheli labazalwane bebathengisa ngetinto lebebanato babelane bonke njengekuswela kwabo. Lithi ke leBhayibheli lomunye ngabe soyakopa makethemba wakopa into lengakafanele ayikophe ngoba bekangekho ngaphansi kwesandla nethi bekafuna kugama kulabanye. Lithi ke leBhayibheli
wathi nakathengisa lesimi wabese utigodlela lenye imali kanti umthetho wala uthi awugodli lenye imali uthi uyiletha yonke sibe sesiyasherelana benda bobabili nemkakhe lisike iBhayibheli wathi nakangena umoya kaNkulunkulu waqonza kuPetro wathi mbude ukuthi beyingasiyo yakho inenzawo loyithengisile ukuthi ungaze ufihle ingcenye umvumeleleni Sathane uthi ahlule inhliziyo yakho ungamvumeli Sathane ahlule inhliziyo yakho. Haleluya. Bazalwane la sikhona khona manje sesiku 5:2 noma 10:2 Jesu sosemnyama. Ngiyafisa bazalwane ukuthi wonke umzalwane lokhona la angamvumeli Sathane ahlule impilo yakhe. Amen. Uma bazalwane sitawuhlulwa nguSathane ahlule inhliziyo yethu utathi Jesu nakathi manya singakhoni kuya kuye leli bazalwane ngenxa yokuthi asikakhoni ukuthi sihlule Sathane ukuthi angayibusi inhliziyo yethu. Kunemhlabelelo besuhlabelelo ukuthi busa Nkosi busa Nkosi yami busa Nkosi busa Nkosi yami ngeqiniso sitawukhona kunqoba. Kodwa uma sitawuvumela Sathane abuse impilo tethu utasehlulekisa. Haleluya. Sine lesitele uyasehlulekisa abantwana bethu. Uve kwamathi awusakholwa kahle ngoba umfana wakho enda lokuthide kanti uyakholwa. It's just that Sathane solufuna kwenda njani ufuna kwehlulekisa. Uma ushadile njengami kuyafika isikhathi afune kwehlulekisa ngemshado. Hayi ukuthi uyahluleka awuhluleki kodwa ngoba Sathane afuna kwehlulekisa ngemshado. Ngiyaxolisa abashadikazi bengisesikolweni bengifisile babe kulangeni ukuthi ngibe khona ngitshelile baba ukuthi udawumeme manje nami ngatitshela ukuthi ngafike ngicele lesikolweni manje nangifika le bangitshela kahle bathi siyabhala nyalo le module lesiyayicala asikayifunzi ngatholakala nami vele ngingasakhona ukuthi ngibaleke benginesifiso bazalwane noNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami le covenant yebantu labashadile nami nje ngifuna ukuyiveta kubazalwane ukuthi kuneNkulunkulu lashite ungivulela ikhethini ngayo ngenza bayemshado kodwa nje bazalwane ngiyamethemba uNkulunkulu ukuthi elanga utalivula lethuba ngitakuya bazalwane ngisherele into lenemandla. Haleluya. Kuyafika ngeSathane bazalwane afike emishadweni yethu sishadile kodwa ngicela ukumtshelana ngemagama ukuthi uma singaphansi kwalesandla saNkulunkulu kude lokungasihlula ngoba bazalwane kude lesinqoba ngako sinqoba ngaJesu ayedwa angakahlanganiswa nalutho nguye lesinqoba ngaye. Khumbula bazalwane namfana nami baseDaniela lithi iBhayibheli waya kuNkulunkulu yothandaza lisasathandaza impendulo yehla ayehlisa Gabriel ngoba Gabriel ingelosi lenkulu yasezulwini lehlisa athi indzaba itehlisele abantu lithi iBhayibheli layehla yafika emkhathini yavinjwa. Haleluya. Ngishingelozi mina yavinjwa ivinjwe emkhathini ingelosi yaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli walanda Michael ngelanga lesi-21 leyo ebazalwane uJesu uqobo lwakhe lithi wehla watoyilekelela lithi iBhayibheli wabese wafika wamtshela ukuthi mhlazane uthandaza impendulo yakho yehla kodwa ngoba ngathi nangifika emkhathini ngikhulu tasemkhathini ngivimba lempendulo yakho. Lithi iBhayibheli kodwa Michael wafika wayivula
Jesu kuphela abazalwane lokhona kusinqobele etimeni tonke. Noma ungenta ini but uma Jesu angekho ngeke wanqoba. Angimeme bazalwane, ngimeme labangekho Jesu, ngithi uma una Jesu lento lokwehlulako lotawukhona ukuyiyekela but ungayiyekela uma ungavuma kuJesu uthi Jesu ngilekelele. Angakunqobela Jesu. Hallelujah. Ngoba yena abazalwane kubo bonke. Hallelujah. Uma silanga phansi kwalesandla simese siyazitha ekukholweni bazalwane, asiyendeni lento yokukholwa iphile la kithi. Athi lo myeni akabhala yena ngaJesu sibahle singalingisi but asende ngaJesu. Uma senda ngaJesu bazalwane sitawunqoba tonke timo, hayi ukuthi ngeke tifike titawufika but sitawunqoba. Hallelujah. Ngoba sinjani sinaye. Ibele njabulisa ngaye uthi uma silanga phansi kwesandla sakhe uthi ke yena utabe sewuyasiphakamisa ngesikhathi lesinjani lesifanele. Akamali nje aphakamise, ufika isikhathi athi now I want to lift you up. Hallelujah. Athi nasekakuphakamisa ube sewuyakhubeka uyawena lo msebenzi. Athi nakabhala lapha Korinte athi sithathwa kulenye izinga sibekwe kulenye izinga sisuswe kulenye izinga sibekwe kulenye izinga leli ukuthi sithithobile ngaphansi kwesandla sakhe. Site lomunye bazalwane ngaphandle kwaJesu lo ngakhona kusivikela ngaphansi kwakhe. Hallelujah. Uyaphuma David lelilanga bazalwane yawusa. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi David bebathitshela ukuthi uphingiwe kuma kwakhe. Lithi abazali bamthanza bonke bafowabo. Lithi bamnikela ehlane kanye kwemthetho wakaIsrayeli bekungaphumi bafana labangaphansi kwa17 bayolusa bebangayi kolusa babodwana bebathi nabaphuma kube nalabadzala labalentule ndzabeni bagade labalapha phansi. Uma uye eJerusalem bazalwane kunetintsaba magcuma so iJerusalem ayilapha phansi kungakona uva khulunywa ngalo 7 horns kukhulunywa ngama 7 horns nani nema 10 wathiwa lama 7 horns kusho letintsaba taseJerusalem. Listen, lelo lapha phansi lapha ngabe balusela khona. Incwadi yaNumeri chapter number 23 liverse number 19 angaphosisi. Hallelujah. Numeri chapter number 23 verse number 19. Yeah. uNkulunkulu akasiye umuntu ukuthi angacala imali. uNkulunkulu akasuye umuntu ukuthi yena angacala imanga angakhuluma into akwendeki ukuthi angayifezi. Amen. Tubeka sesi. Futhi akasiyo indodana yemuntu leguqukayo. Futhi akusiyo indodana yemuntu leguqukayo. Baba imfundisi wami ngingakuthembisa into namuntu ufike kusasa sewugugukile. But uNkulunkulu akasuye umuntu loguqukayo. Futhi akasuye indodana yemuntu angasho ukuthi ngitakuvikela ukuthi ngikuvikele. Tubeka. Uyakhuluma yini angabe asenda? Uyakhuluma yini uNkulunkulu angabe sakasendi na? Tubeka. Uyathembisa yini angabe asasifeza sethembiso sakhe? Hlala phansi sesi. Lo Nkulunkulu lengikhuluma ngaye uthi angakhuluma abese uyenda. Sithembiso sakhe angathembisa uyasifeza. Nalelanga bazalwane sisukile la eveni sesikhuphukile sesila sifuna kuyobona uNkulunkulu kodwa sathane umile uyasiophoza kodwa uthi lo mbhali melanani naye ningavumi kusanehlule tinhlitiyo. Namthanza James uthi James melanani naye lithi utawona njani? Kanbalekela. Hallelujah.
ashiyane phasi. Ngicela bamemetela bazalwane. Sithathe lesibinzi kuJesu. Lithi walesibinzi bazalwane. Kwathi noma sekaya ayobethelwa, lithi kodwa akazange anake lesihlazo lesiphambano. Jesu leli wanake lesihlazo lesiphambano. Kunebantu lembalandzako. Kunebantu lemfuna banika lenhlitiyo yesibindi. Kunebantu lemfuna babe bangobi. Kunebantu lemfuna beme. Angakhoshele kufa. Simelana naye. Siqine. Uthi iBhayibheli lithi utawubaleka. Lalela bazalwane, uthi zithani nimile ekukholweni. Into lesinqoba ngayo is faith. Hallelujah. Faith bazalwane ngiyo lesinqoba ngayo noma ngathi sathana sosikhomba lithuna asivumeni kuyethuneni sisi siyabonga kuyethuneni but uma sisesandeni senkosi. Baba besithole ngiyamthanda baba besithole. Jesu. Khuluma igama lomntwana. Wathi noma ngakuthiwa nyalo sengiyahamba but ekhaya ngila ngiyakhona. Yayikho into confident bazalwane. Uma bazalwane betha ukuthi ufe. Kunalale khona ukuthi asibhedlela bamikisa ngengane wakasakhona kwendala. Bamikisa ngengane athi mina sengilinze. Ngokuthi Pawula. Sithi ngabazalwane labatawuma kulethi khathi. Bantwana basihlupha. Husband basihlupha, wife basihlupha, bomzala basihlupha, kodwa sime sisi asinzawo siyeme efolweni kwethu. Hallelujah. Bazalwane, lo kadevil lo uma utakuvumela kutakwendisa kukwendise kuqithe ukubulala. Into lokunyalisa ngayo kungaze kubabambe labantu. Akubakhululi lela kubafaka khona. Kuhlala kubafakile lempudzini akweni ukuthi babuye bethe ngana. Batophendu. Lela bazalwane kufikela abanye kubajoyinise bathenise ngemiphefumulo yabo. Bathi bangathenise ngemiphefumulo yabo bangasakhona ukuthi baphinde kufike ukuthi bangaphenduka. Jesus. Kodwa namuhla okazinikela aphathwe nguye. Uyakumnqobela izithanya. Jesus. Wena ucabanga ukuthi sititha kulobulwa asisho bulwa nzima sititha lo wena tisi ucabanga ukuthi nokuthi utholakale bazalwane sathane kunetinto latilethako diningi atilethe sathane letinto ayendele ukuthi usuke athi nakabhala Pawule encwadini yabaseRoma athi kuyini okungasehlukanisa lelithando laNkulunkulu na isingabe kuhlupheka khana kanye ngabe kuswela khana kanye ngabe kuzingelwa hayi bazalwane mina nebantu lebabonile baphila impilo nabanye ngifunze ngabo la eBhayibhelini baphila impilo iBolazaro baphila impilo yokuhlupheka bafa banganalutho kodwa bema bamela ngaphansi kwesandla sasimakathe bathi nabafa bayesifubeni. Wena lokwakho usakhona egeza ngesipho unukelele hoyi usakhona lefa mina ngisibile bebadla imvuthuluka ngisho imvuthuluka kodwa bazalwane kwabile mathumba bathathe amadzemelo bathi nwaya kungetima kodwa bema ngimuva bazalwane so uyakhuluma uthi ngiyakwathi wena Nkosi uthi ungasukela inhloso yakho kude lokujikisa ngoba bazalwane uNkulunkulu lo uyasibona futhi uyasinaka. Ngeke bazalwane azasiyekele futhi ngeke azasishiye. Athi nakabhala lapha Isaya athi bheka ngibekele itshe Siyoni litshe lelisekelo labo labathembela kulo ngeke bajaza. Ungema uthi ngilale litshe kude lokungakesusa utambona uNkulunkulu utanqobela enhlitweni yakho lefuna kwehlulekile. Jesu wena ungumhlobo umphefumulo wesu Yesu Love.
khona ukuhlula Sathane ngiyakholwa kodwa Sathane nakafika lesikhathi bese ngiyavevetela ibese ngiyakhona ukumnika indzawo lithi lithi lakho Nkosi ngingakuniki indzawo uma nakakhona lo ngakamukeli athi Nkosi ngifuna ukuthi uhlule lenhlitiyo yami etintweni telive ubese wena Nkosi ungeda lenhliziyo yami wethula letinto telive. Hallelujah. Cela kuthandaza egameni likaJesu ndawufa hambe nesihogweni solo nibambile enhlitweni kuthi lokhu ngiphila ngako lokhu mbula step nabo mazo shundali step weni kuselelo khamba lo mlungana lokuhle uthi bafundisi mina ngiyafuna ukukholwa. Hallelujah. Kodwa nginenkinga ngebantwana lababili ubaba uyabona uma ngidawukholwa ngivelile nithi manje kufuna nishiye babo bantwana. Hallelujah. Manje nangimshiya kwendeka bese uyabayekela labantwana ngaboni sisithine labantwana bakhe ukuthi bakhe ngithi abayekela njani angaboni babakhe uthi ngoba uthi abangasatholi lutho uyinqalela uNkulunkulu nawe macebo lamahle ngempilo yakho kodwa wena ungadibekela intaba kuthi uNkulunkulu ufuna kusithe njani. Ngicela ukuthandaza nemuntu bazalwane nathi Nkosi nceda lenhliziyo yami yabehlulekisa iyamfunisa ukuthi ngelethinto delive iyamfunisa ukuthi nasekufuna ukuthi ngifune wena ibe sengiyahluleka. Ngicela ukuthandaza nawe egameni likaJesu ungayeli inhlitiyo yakho belukhuni uNkulunkulu bazalwane ayincede inhlitiyo lehlulekayo futhi uyayinceda inhlitiyo levumako uyayinceda inhlitiyo lemfunako lemlambele yena khuluma amagama babebhayi ngathi mina iBhayibheli lithi uNkulunkulu akayivi imthandazo yesono ngathi mina yebo kodwa ngaphethe ngathi yes uNkulunkulu uyawuva umthandazo wesono uva njani uma inhlitiyo lesono ifuna uNkulunkulu ithandaze lesono isithandaze sithi Nkosi ngiyakufuna uNkulunkulu uyakuva ukubuka lenhlitiyo kodwa ngathandaza ukuthi Nkosi ngifuna kuhamba ngephatshelo kanti ngisakhombisa bomake mahlalela ukuthi mina ngingcono kunabo ngeke nginike uNkulunkulu ngoba lenhlitiyo emotive yayo akusiyo into le right lehlela yona kodwa la uthandaza ukuthi Nkosi ngiphi veni ufuna kulayisha abazalwane uNkulunkulu uyayibuka lenhlitiyo ukuthi vele utabalayisha yini amnike la kufunayo. Hallelujah. Inhlitiyo yakho ngendeka Sathane ubhizi ukhuluma nawe ukuthi bekukhona ukuthi awukhona ngicela ukushela mina ukuthi utawukhona uma sakhona sinekekela tintombi letinko 15 tiphila nathi ngoba sasishiya saphila impilo kelekete ngokungahlulwa yini kule nto nayo. Ubeka sibahle kancane ngithandaze nemali Yesu uyawesabi manje uyamthandaze nawe inhlitiyo yakho uma uvala amavala esprofeta uthi nabhale encwadini Revelation chapter number 22 uthi ningawalahli amavala esprofeta alencwadi uma uNkulunkulu uva ukuthi ukhuluma nempilo yakho uthi la Sathane sokwehlulekisile la Sathane sokwehlulekisile uma namuthi Nkosi ufuna ukuthi akuwe uncedele inhliziyo ngekwakho vele ngeke wakhona ngathi zama bazalwane kuyekela tinto ngingakakholwa ngathi ufuna kuyekela ngisinakekholweni ifike right ngahluleka ngoba bekude umncedisi wenhliziyo yakho bekangekho uNkulunkulu empilweni yami kodwa mhlazane imukela Jesu ngakhona ukuwenda. Nkosi babe mlangeni kuya ukuthandaza nathi egameni likaJesu nalibandla seliyavuma nithi Nkosi sitha lenhliziyo yakho ngiyacela bandla laNkulunkulu Jesu sekabuya semnyango
ungavumi ukuthi ubuyeleliswe tintfo letikahle taNkulunkulu ngenxa yebantu labemela iphambili njengababebetisi ube sewuzona njengoba khuluma abafundisi hayi vele ngeke ngisenda lalela vani moya waNkulunkulu ukuthi uthini kuwe. Hallelujah. Umvumeleleni Sathane wadlula inhliziyo yakho. Ungandeka langa lakho legcina la uhleli khona uma ungakholwa uthi uyaphuma la uthi na ufika le utholakale ukuthi sekuyaphela ngawo utawuya kuphi. Jesu. Umasitithoba ngaphansi kwalesandla lithi stabethine sesiyaphakanyiswa ngesikhathi lesifanele siphakamisile ngesikhathi lesingakafanele ngoba besingekho ngaphansi kwesandla lesinemali emini kokungaba kuhle kokuthi loyo naloyo lokhona la atithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu ngoba sona siyakuphakamisa kule nkinga lokuyo ngesikhathi lesifanele ungatiphakamisa wena kule nkinga lokuyo ngesikhathi sakho kodwa uNkulunkulu angakuphakamisi ukwehlule sowutiphakamisile kodwa mawuhambe nesandla lesinemandla awuhluleki noma sikhathini noma kungadima kanganani ngoba kunento lekuphakamisayo ayaphela emandla akho kodwa wona lawa kapheli sakho sikhathi siyaphela kodwa lesa sikhathi asipheli ngoba uphakamiswe isikhathi lesirayo. Siyawuthandaza abazalwane siyawuthandaza le mama ungaphosisi ukhulunywe ngale ndlela lokhulunywe ngayo wakhulunywa ngathi sonke kodwa kwangaphumi enhlitweni yemuntu ukuthi abakhulumi ngalomunye kodwa bakhuluma ngayo. Asibuki lomunye la sidibuka thina asikhulumeni lomunye sidikhulumela thina uma siya phambi kwenkosi sidiyela thina uma siya phambi kwenkosi sidilahlela thina kuyo asilahlwa lomunye kodwa thina sidilahlela enkosini. Siyawuthandaza abazalwane siyawuthandaza lesandla lesinemali nami ngiyasifuna ukuthi singibaba ngoba kuletikhathi tokugcina leti sokumatima ukuthi hambela kodwa kudzingakala ukuthi ubanjwe isandla uhambe naso kuletikhathi leti batokugcina kuletikhathi tokugcina kudzingakala isandla lesababa ngoba kunemanyeva lasahlaba ukuthi atakuhlaba ubuyele emuva kodwa kudzinga abantu lebatawubanjwa kulesandla ukuthi noma bahlaka babe baqhubeka ukuthi noma ngabe kumatima babe baqhubeka. Oh Jesus. Nkosi yomsayisi phakamise sonke isandla sithandaza sonke